Il-Fosos tal-Furjana se jerġgħu jilqgħu avveniment mużikali ieħor kbir għal dan is-sajf. Propju jumejn wara l-ispettaklu annwali tal-MTV fejn ukoll mistennija jattendu eluf ta' persuni. Dan l-kunċert li jittella kull sena mir-Radio 105 fost iktar stazzjonijiet tar-radju popolari fl-Italja, mifrux f'diversi bliet ewlenin Taljani iżda l-ewwel darba fl-istorja tiegħu ukoll qed joħroġ minn pajjiżu. Il-grupp medjatiku Mediaset li Radio 105 jagħmel parti minnu ukoll qed jippromovi l-kunċert f'Malta mal-miljuni ta' telespettaturi tiegħu. Il-kunċert 105 Summer Festival se jsir il-ġimgħa mis-6 ta' filgħaxija l quddiem u se jara fuq l-istess palk 20 mill-aqwa artisti Taljani tal-mument. Din il-ħames waqfa tiegħu din is-sena. For the first time we are talking about 20 artists on stage, starting from, I can mention some names, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, names that Maltese people know very well. But for the first time all together on stage, we have two presenters, Manola and Daniele Battaglia. Daniele Battaglia and Manola, they are very popular as presenters on the Italian TV. And it's not just a concert, it's a big show. Tarsja wkoll kompla li l-għażla waqgħet propju fuq pajjiżna li qed ikompli jsaħħaħ bħala destinazzjoni ewlenija l-avveniment internazzjonali tal-ogħla livell. Mhux biss għax iż-żewġ pajjiżi jaqsmu kultura simili, iżda wkoll għax Malti mill-isbaħ. They choose Malta because they say they understood and they say that Malta is not just an event, but it can be a real experience. Malta is related to Italy for the culture, for the music. Maltese loves Italian music, and it's an island. It's a magic island in the middle of Mediterranean, beautiful. Waqt li dħul għall-avvenimentu wkoll blaħlas biex kulħadd ikun jista' jgawdi dan l-ispettaklu internazzjonali li wieħed serata ta' mużika u divertiment ta' livell għoli jeħtieġ isir reġistrazzjoni fuq is-sit maltatickets.com.